twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, tubahaye ikaze hano kuri Iwacu News 24 ngo dukomeze kubagezaho byinshi mu biri kuvugwa hirya no hino mu isi. Turaza kubabwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatangiye imyiteguro ya kamarampaka igamije kuvugurura itegeko nshinga. Tukiri muri iki gihugu kandi turababwira ko Bienveni Matumo yahishuye impamvu y'ubufatanye bwe na Kabila mu kurwanya Tshisekedi. Muri Madagascar umwuka mubi hagati y'iki gihugu n'Ubufaransa warushijeho gufata indi ntera. Turababwira kandi ko ubutegetsi bwa Washington bwanenze cyane Zambia kitarimo kugira ikivuga ku masezerano y'inkunga mu bijyanye n'ubuzima irenga miliyari y'amadolari. Mu Bwongereza hafashwe umugabo witwaje ibyuma washatse kwinjira muri ambasade ya Israel i Londres. Trump yanze icyifuzo cya Iran cyagejejwe muri Amerika binyuze muri Pakistani, avuga ko hari ibyo badashobora kumvikana. Umwuka mubi hagati ya Amerika n'Ubudage ukomeje kuzamuka cyane, ni mu gihe Trump yemeje gucyura abasirikari 5,000. Muhawe ikaze ngo tuyarambure, ngende Mutesi Glory. Iyi ni Iwacu News 24. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bienveni Matumo yahishuye impamvu y'ubufatanye bwe na Kabila mu kurwanya Tshisekedi. Mu gihe politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba urubuga rw'amakimbirane n'impaka ndende, Bienveni Matumo, umwe mu bari bazwi cyane mu mutwe wa Lucha, yongeye gutangaza ibitekerezo byateje impaka zikomeye. Mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, Matumo yavuze ko nubwo hari abatekereza ko yaba yarinjiye mu nkambu ya Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu wabihakana yivuye inyuma, ahubwo ashimangira ko icyo yita ubufatanye ari uburyo bwo guhuza imbaraga hagamijwe kurwanya ubutegetsi buriho bwa Felix Tshisekedi, ubwo avuga ko bufite imiterere y'igitugu. Yagize ati, icyo navuga nuko ntigeze ninjira kwa Kabila, turi mu bufatanye bugamije kurangiza ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi twita igitugu. Aya magambo yateje impaka mu bakurikiranira hafi politiki ya Kongo, cyane cyane ku buryo abantu babona ihinduka ry'imyanya y'ubufatanye hagati y'abahoze ari abanzi cyangwa bafite amateka atandukanye ya politiki. Bienveni Matumo azwi nk'umwe mu banyamuryango bakomeye ba Lucha, umutwe w'urubyiruko wamamaye mu rugamba rwo gusaba impinduka za demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lucha ubusanzwe yagiye ishyira imbere imyigaragambyo idahuje n'ubutegetsi bwagiye busimburana i Kinshasa, isaba imiyoborere ishingiye ku muco no ku burenganzira bwa muntu. Icyakora kuvuga ko hari ubufatanye hagati ya na Joseph Kabila byatumye benshi bibaza ku miterere nyayo y'umubano mushya, cyane ko Kabila ubwe nawe ari umwe mu bayoboye igihugu mu gihe kirekire kandi ufite amateka akomeye mu rwego rwa politiki ya Kongo. Abasesengura politiki bavuga ko amagambo ya Matumo agaragaza impinduka zikomeye mu mikorere y'imitwe ya opozisiyo n'abaharanira impinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rimwe na rimwe habaho guhuza imbaraga hagati y'impande zitandukanye nubwo zaba zifite amateka atandukanye cyane. Ku rundi ruhande hari ababona ko ubufatanye bushobora guteza urujijo mu banyagihugu, cyane cyane ku bijyanye n'intego nyayo y'iyo mitwe. Abakomeje gukurikiranira hafi y'inkuru bavuga ko ishobora kugira ingaruka ku mibanire y'imitwe ya politiki ndetse no ku buryo abaturage babona urugamba rwa demokarasi muri iki gihugu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi impaka zikomeye zikomeje kwiyongera nyuma y'uko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi butangiye kongera kuvuga ku ivugururwa ry'itegeko nshinga, ibintu abatavuga rumwe nabwo bavuga ko bishobora gufungura inzira ya manda ya gatatu. Ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS rivuga ko itegeko nshinga ryo mu 2006 ritakijyanye n'ibihe igihugu kirimo, cyane cyane ku bibazo by'imiyoborere, umutekano ndetse n'imikorere y'inzego za leta. Perezida Tshisekedi ubwo yigeze kuvuga ko hakenewe itegeko nshinga rijyanye n'ukuri kwa Kongo y'ubu, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi, Kiliziya Gatulika ndetse n'imiryango imwe ya sosiyete sivile bavuga ko nyuma y'iyi gahunda hashobora kuba hihishe umugambi wo gukuraho ingingo ibuza perezida kurenza manda ebyiri. Itegeko nshinga rya Kongo risanzwe riteganya ko perezida agomba kurangiza manda ebyiri gusa, kandi ingingo ya 220 ifatwa nk'idakwiye guhindurwa. Mu mihanda ya Kinshasa ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, impaka kuri iri vugururwa ry'itegeko nshinga zimaze gufata intera, aho bamwe bashyigikiye Tshisekedi bavuga ko igihugu kigikeneye ubuyobozi bwe, mu gihe abandi bavuga ko ari intambwe ishobora gusubiza Kongo inyuma mu rwego rwa demokarasi.
Mu gihugu cya Madagascar umwuka mubi hagati y'iki gihugu n'Ubufaransa warushijeho gufata indi ntera, mu gihe urubyiruko rwa Jeunesse muri Madagascar rukomeje kwibaza niba rwongera kujya mu mihanda rugasubira mu myigaragambyo hagamijwe gukosora ibyo rwari rwamaganye ku butegetsi bwa Perezida Andry Rajoelina. Politiki y'iki gihugu iragenda irushaho kuzamo umwuka uremereye. Ku rundi ruhande itsinda ryiswe Reformers riyobowe na Colonel Michel rikomeje kugaragaza imbaraga rivuga ko rihanganye n'ibyo rivuga ko ari umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri iyi minsi kandi amagambo ya politiki arimo kwifashishwa cyane mu guhuza ibibazo by'umutekano n'ububanyi n'amahanga. Hari imvugo zimwe zisa n'izishyira Ubufaransa mu majwi zivuga ku migambi mibi bivugwa ko ifitanye isano na Paris, mu gihe hari n'igereranya rikomeje gukorwa na Moscow nk'umufatanyabikorwa ushobora kuba mushya ku ruhando rw'akarere. Ku itariki ya 17 Mata umubano wa Madagascar n'Ubufaransa watangiye kuzamo igitutu nyuma y'inyandiko yasohotse kuri Facebook n'inyandiko yashyizweho n'umujyanama wa perezida igaragaza amazina n'amafoto by'abantu bagera ku 10 bavugwaho kuba abacancuro b'Abafaransa binjiye mu gihugu. Icyakora ubuyobozi bwa perezidanse bwaje kwitandukanya n'iyo nyandiko buyita igitekerezo cya muntu ku giti cye. Ubufaransa bwo bwahise bubyamagana buvuga ko ari ibihuha bidafite ishingiro bishobora guteza umwuka mubi. Nubwo hariho kwihakana no kwisobanura ku mpande zombi, izi mvururu ntizahagarariye ahubwo zatumye umubano wa diplomasi urushaho kuba mubi, ndetse n'impaka ku ruhare rw'ibihugu bikomeye muri politiki ya Madagascar zirushaho gukara. Mu gihe Jeunesse ikomeje kugaragaza ko ishobora kongera kugaruka mu mihanda n'imbaraga za gisirikare n'amatsinda ya politiki bikomeje kwiyongera, Madagascar isa n'injiye mu gihe cy'igitutu gikomeye hagati ya demokarasi, umutekano n'umubano mpuzamahanga. Twerekeje mu gihugu cya Mali, ingabo za Mali n'iz'Abarusiya zacitse intege nyuma yo kwibasirwa n'ibitero bikomeye by'inyeshyamba. Mali ikomeje guhangana n'ikibazo gikomeye cy'umutekano nyuma y'uko ingabo zayo zifatanije n'abarwanyi b'Abarusiya basuye inyuma bava mu birindiro bikomeye bya gisirikare bya Tessalite biri hafi y'umupaka wa Algeria nyuma y'ibitero simusiga byagabwe n'ihuriro ry'inyeshyamba n'imitwe y'abajihadiste. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano ndetse no mu mitwe y'inyeshyamba avuga ko ingabo za Mali n'iz'Abarusiya zari zimaze iminsi zigabye ibitero n'ihuriro rya Zuwadi rifatanyije n'umutwe wa Jinimu ufitanye isano na Al-Qaeda. Aba barwanyi bavuga ko bafashe ibirindiro bya Tessalite nta mirwano ikomeye ibayeho kuko abasirikare bari bamaze gusubira inyuma berekeza mu majyepfo y'igihugu. Tessalite ifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane mu gisirikare cya Mali kubera ko iri hafi y'umupaka wa Algeria kandi ikaba yari kimwe mu birindiro bikomeye by'ingabo za Mali n'abarwanyi b'Abarusiya bazwi nka Africa Corps basimbuye itsinda rya Wagner mu bikorwa bya gisirikare muri Sahel. Uku gusubira inyuma kwabaye nyuma y'aho inyeshyamba zigabye ibitero bikomeye ku miti itandukanye yo mu majyaruguru ya Mali harimo Kidanagabo. Muri ibyo bitero kandi bivugwa ko minisitiri w'ingabo wa Mali Sadio Kamara yaba yariciwe mu gitero cyabaye mu mpera z'icyumweru gishize, ibintu byakuruye igikuba mu butegetsi bwa gisirikare bwa Bamako. Abasesenguzi bavuga ko cyari igihombo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Mali ndetse no ku Burusiya kuko mu myaka yashize bwari bwarashoye imbaraga nyinshi mu gufasha Bamako kwisubiza uturere twari twarafashwe n'inyeshyamba, ariko imitwe yitwaje intwari irimo Abatuareg n'abajihadiste ikomeje kwigarurira ibice byinshi byo mu majyaruguru y'igihugu. Hari kandi impungenge ko umutekano wa Mali ushobora kurushaho kuzamba nyuma y'uko umutwe wa Jinimu watangiye no gushyira za bariyeri ku mihanda ikomeye yinjira mu murwa mukuru Bamako. Ibintu byatumye ubwikorezi n'ubucuruzi bihungabana bikomeye. Mu gihe ubutegetsi bwa Mali buvuga ko bugenzura ibice byinshi by'igihugu, inyeshyamba zo zivuga ko zigamije gukura ubutegetsi bwa gisirikare buriho no kwirukana burundu abarwanyi b'Abarusiya muri Mali. Mu yandi makuru, ubutegetsi bwa Washington bwanenze Zambia ko itarimo kugira icyo ivuga ku masezerano y'inkunga mu bijyanye n'ubuzima irenga miliyari 1 y'amadolari. Abategetsi ba Amerika bavuga ko inshuro zose Washington yegereye Lusaka mbere y'igihe ntarengwa cya tariki 30 Mata babihoreye. Washington yari yarahaye Lusaka igihe ntarengwa cya tariki 30 z'ukwezi gushize kuba yemeye iyo nkunga ya Amerika mu by'ubuzima nayo igafungurirwa imiryango ku bijyanye n'amabuye y'agaciro n'amakuru ajyanye n'ubuzima muri Zambia. Ambasaderi ucyuye Michel Gonzalez wa Amerika yavuze ko kunanirwa kumvikana kuri ayo masezerano bishyira mu kaga ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zo kurwanya sida, malaria no kwitegura ibyorezo. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko inzobere mu buzima zaburiye ko ayo masezerano ahuza ayo mafaranga no kugera ku mabuye y'agaciro n'amakuru y'ubuzima mu gihugu biteje akaga.
Ambasaderi Gonzales mu ijambo yavuze kuwa kane yamagana ibyo yise ibinyoma biteye isoni ko Washington irimo gukangisha guhagarika inkunga y'ubuzima mu gihe idahawe uburenganzira ku mabuye y'agaciro ya Zambia. Umuvugizi wa perezida wa Zambia Cresson Hamasaka yavuze ko leta ivugisha Washington iciye mu nzira za diplomasi. Asubiza ibivugwa na Gonzales, Hamasaka agira ati turashima inkunga twahawe na Amerika n'ibindi bihugu, niba hari ibibazo twiteguye kuganira ariko bigaca mu nzira za diplomasi. Mu bindi bikomeje kuvugwa, umwuka mubi hagati ya Amerika n'Ubudage ukomeje kuzamuka. Trump yemeje gucyura abasirikari 5,000. Minisiteri y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko iki gihugu giteganya gutangira ibikorwa byo gukura ingabo zacyo 5,000 mu Budage bitewe n'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Umwuka mubi kuri ibi bihugu byombi bihuriye mu muryango wa NATO watutumbye biturutse ku ntambara itavugwaho rumwe ya Amerika na Israeli byashoje kuri Iran tariki ya 28 Gashyantare 2026. Tariki ya 27 Mata, Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yatangaje ko Iran iri kwandagaza Amerika mu biganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara kandi katabona uburyo abanyamerika bazashobora kwisohokamo. Kuri uyu wa kabiri Gicurasi, umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'intambara ya Amerika utashatse ko amazina yatangazwa yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko amagambo yavuzwe na Chancelier w'Ubudage adakwiye kandi ntacyo afashije. Uyu muyobozi yavuze ko kubw'iyo mpamvu perezida agiye gusubiza mu buryo bukwiye ayo magambo atagira icyo afashije. Amerika yatangaje ko izakura mu Budage ingabo 5,000 kandi ko bizakorwa mu gihe kiri hagati y'amezi 6 na 12 mu rwego rwo kwereka Chancelier Friedrich ko yakoze amakosa akomeye. Tariki ya 30 Mata, ubwo Trump yateguzaga ko ashobora kugabanya ingabo za Amerika ziri mu Budage, bamwe mu bayobozi bo mu gisirikare baratunguwe cyane, bagaragaza ko ibyo bihugu byombi byagakemuye iki kibazo binyuze mu biganiro. Aba bayobozi bagaragaje ko mu gihe ibihugu byinshi byo muri NATO byanze gushyigikira intambara ya Amerika muri Iran, byibura Ubudage bwo bwemerera abanyamerika gukoresha ibigo bya gisirikare byabwo, bwemerera n'indege zabo kugwa ku bibuga byabo. Amerika ifite ingabo 35,000 mu Budage zoherejweho hashingiwe ku bufatanye bw'ibihugu bya NATO byiyemeje gutabarana. Izigera ku 5,000 zoherejweho ubwo Uburusiya bwashozaga intambara kuri Ukraine. Mu Bwongereza kandi hafashwe umugabo witwaje ibyuma washatse kwinjira muri ambasade ya Israel i Londres. Urukiko rwo mu Bwongereza bwahamije icyaha Abdullah al-Badri, umugabo ukomoka muri Kuwait, nyuma yo kugerageza kwinjira muri ambasade ya Israel i Londres afite ibyuma 2 bikekwa ko yashakaga gukoresha mu gitero cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwavuze ko uyu mugabo w'imyaka 34 yafashwe muri Mata 2025 agerageza kurira uruzitiro rwa ambasade afite ibyuma ndetse n'inyandiko yiswe Mighty Doom Note igaragaza ko yari yiteguye no gupfa muri icyo gikorwa. Polisi yavuze ko al-Badri yashakaga kwihorera ku ikorwa Israel ikorera muri Gaza. Abapolisi bari ku izamu bahise bamufata mbere yuko yinjira muri ambasade, bituma icyo gitero kidakorwa. Uyu mugabo yari yarageze mu Bwongereza musaba ubuhungiro ariko ubusabe bwe bwaranzwe. Nyuma yaho nibwo ubushinjacyaha buvuga ko yatangiye gutegura icyo gitero, arimo gushakisha aho ambasade iherereye n'uburyo yayigeramo. Iki cyemezo cy'urukiko kije mu gihe Ubwongereza bwakashije ingamba z'umutekano kubera ubwiyongere bw'ibikorwa bifitanye isano n'iterabwoba n'urwango rushingiye ku ntambara yo muri Gaza. Dukomeje n'andi makuru. Trump yanze icyifuzo cya Iran cyagejejwe muri Amerika binyuze muri Pakistan, avuga ko hari ibyo badashobora kumvikana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko atanyuzwe n'icyifuzo gishya cya Iran kigamije guhagarika intambara no kongera ibiganiro by'amahoro nyuma y'uko Tehran kigejeje kuri Washington binyuze muri Pakistan nk'umuhuza. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Trump yavuze ko Iran iri gusaba ibintu badashobora kwemera, anongeraho ko igihe cyo kurangiza intambara kitaragera. Yavuze ko Amerika igifite amahitamo yose ku meza, harimo gukomeza igitutu cya gisirikare niba ibiganiro bidatanze umusaruro. Trump yavuze ko ikibazo gikomeye ari uko ubuyobozi bwa Iran butavugwa rumwe imbere mu gihugu. Ibintu yavuze ko bishobora gutuma ibiganiro byose bidindira cyangwa bikarangira nta mwanzuro ubonetse. Yanavuze ko adashaka kurasa Iran kugeza iseni, ariko yibutsa ko Amerika itazihanganira ibishobora gushyira umutekano wayo n'abo bafatanyije mu kaga.
Nubwo ibiganiro bikomeje, impande zombi ziracyari kure cyane ku ngingo zikomeye zirimo gahunda ya nucleaire ya Iran, ibihano bya Amerika ndetse n'umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati. Abasesenguzi bavuga ko kuba Iran yongeye gutanga icyifuzo bishobora kugaragaza ko Tehran itifuza ko intambara yongera gukaza umurego, cyane cyane mu gihe ubukungu bwayo bukomeze guhura n'ibibazo bikomeye kubera ibihano. Bashimire mwese twabanye hano kuri Iwacu News 24. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, ngende Mutesi Gloria.